kay San City. Hallelujah. Salamat gid sa Ginoo sa inyong mga kabuhi. Hallelujah. Dalayawon gid ang Ginoo. Hallelujah. Tanduga ang imong atupad sa sininga tinion. Hallelujah. We begin to declare blessings sa imong tupad. Hallelujah. Hallelujah. I bless you with life. I bless you with the best song that you can give to the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, people of God. Palakpakan natin ang Ginoo. Hallelujah. Those who have the gift of dance, all together with me, come on. Yaraba sukadoro rabahande. Yandoro sukadoro rabahande. Yandoro salamat gid sa sininga tinion. Magadayaw kami sa imo. Magasimba kami. Ibayaw namon ang imong ngalan Ginoo. Pasidunggan ka namon Ginoo sa mga tinaga nga magakawa sa among mga bibig sa sini nga aga. Let your name be glorified. Let your name be lifted up on high. Hallelujah. Thank you, Lord. To God be all praise and glory and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name. Palakpakan nato ng Ginoo. Amen, 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 amen. Praise is rising as the we turn to you. Hope is stirring as I yearn for you. We long for you. Just when we see you, we must surrender to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Hosanna, you are the God who saves us with our praises. Hosanna,
find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. As when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. As when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Cause when we see you, cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Wash away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the great I am. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Here we are, Lord. Fear looms, the night is long. Through the storm, I lift a song. Your love remains, your truth sustains. I'm gonna stand and I will sing. I lift my hands, I lift my voice to the one who gives me hope, to the one who gives me strength. I lift my hands, I lift my voice to the one who's coming King, to the one who gives me victory. I am, His name is I am. Alpha and Omega is He. I am, His name is I am. Hallelujah to the Lord King. Hallelujah to the Lord. His name is I am. Mountains move at your command. Mercy flows from your hand. Faithful Father, strong and true. All
my praise belongs to you. I lift my voice to the one who gives me hope, to the one who gives me strength. I lift my head, I lift my voice to the one who's coming King, to the one who gives me victory. I am, His name is I am, Alpha and Omega is He. I am, His name is I am. Hallelujah to the King. Hallelujah. I am. I am. His name is I am. Alpha and Omega is He. I am. His name is I am. Hallelujah to the King. Hallelujah to the Lord. His name is I All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for me except for a heart singing hallelujah, praise you again and again.
So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is and I know it's not much, but I've nothing else fit for me except for a heart
is He. I am, His name is I am. Hallelujah to the King. Hallelujah to the Lord. His name is I am. This song was birthed, people of God, during the time when nasunog ang portion sa aming balay sa Hirios. I cried unto the Lord and said, God, I have no reason to question you why. Believing that all things work together for the good only for those who love you. But the only thing I know is just to lift up my hands, to lift up my voice, to kneel down before you and say, you are the great I am. When you promise that you provide, you promise you will take all the fears, the traumas, everything. I kneel down into the old church. I raised my voice. And a song that the Lord got birthed in my heart that says, God gives and God taketh away. Blessed be the name of the Lord. Song after songs. And this I am birth on the day that I decided to say, God, even the trees will not bloom, even there is no grapes in the vine, yet I will rejoice and say I will worship you, for you are the I am. Come on, just raise your hand. His name is I am. Alpha and Omega is His name. I am. His name is I am. Hallelujah to the King. Hallelujah to the Lord. I am. His name is I am. Alpha and Omega is He. I am. His name is I. As the string instruments playing that chorus, I am, you can sit down in the presence of God. And think about the faithfulness of Lord in your life. May mga rason ba lang nga hindi natin pagpangalagdan ang Diyos? May mga rason ba lang nga hindi kita magsimba sa iya? May mga rason ba lang nga magreklamo kita? May mga rason ba lang nga buyan nato ng atong pagtuo? Wala gid sang rason. Tungod ang Diyos nagpakilala sa aton that He is the great I am of our lives. Ang Diyos nagpakilala sa aton nga siya ang tanan sang aton nga kabuhi, kag wala kid kita sa may maghimo kung hindi naton upod ang aton Diyos. Amen. Kay tungod nga upod naton ang buhi nga Diyos, nagpromesa ang Ginoo that we can do all things through Christ who gives us strength. Church, the message of the Lord for this year is entitled Reborn.
The prophecy of the Lord for this month, it says, I am the consuming fire, says the Lord God. I will refine my living church. I will make them beautiful in preparation for the coming of my son, the groom for his bride. Be careful on how you dress up yourself, for that is your outward testimony. Always clothe yourself with obedience, so that I can envelope you with my righteousness and glory, saith God. Don't be afraid for the coming of an unprecedented famine, for the whole world will be affected of this. But for you, my beloved, I have prepared a place where the living water is overflowing and the supplies do not run out. Say amen. Like Joseph and my chosen people, in the days of the Egyptians, suffered and lost their hope. My people, enjoy the harvest. These things will happen again, for I am doing a glorious reset. I will do this so that the people of this world will know and understand my power. Hallelujah. Trust me with all your heart. This new season will be a threat to the world, but for my beloved, this will be a threat. Praise the Lord. That these persecutions, this thing that is happening to us, pamahaw, panyaga, panyapon, iniutod. Amen? Hallelujah. Ginapahog kita sang panulay, pero siling sa Ginoo, ang inang pamahog, maging pamahaw, kag panyaga, panyapon ninyo, because the provisions of the Lord will overflow. The word of God says, be faithful, for your faith will be tested. Don't give up, for that is only a test. My love for you will give you a perfect assurance of victory, for you will surpass it all. My grace is sufficient, and my mercy is boundless, says the Lord. May I request everyone, can you please rise as we read 2 Corinthians chapter 5, verse 17. The words of the Lord says, basahon naton tanan, therefore, if anyone is in Christ, that is grafted and joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening bring a new life. Salamat balang Espiritu nga kaupod ka namon sa sininga tinion. Ginahimaya ka ginadayaw ka namon. Tugutan kagid namon balang Espiritu nga makipaghambal sa amon. Thank you, God, for preparing our hearts and our lives, our mind. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Can you please sit down in the presence of God? The message of the Lord, ang mensahe sang Diyos ginatag sa aton 2 weeks, people of God, before this 2025 nag-aabot. But subong nakita naton that all prophecies spoken by the Lord to us from January, February, March, and April, it come into reality. Kung nadumduman naton sa nagligad ng mga binula, naghambal ang Diyos sa aton. Onward, Christ soldiers. Nakita naton ang mga pag-ilinaway. Nakita naton kung ano gakalatabo sa aton mismo nga nasyon Pilipinas. Amen. But we as a beloved children of God, ang Diyos nagahangkat sa aton nga magpadayon kita sa aton dalaganon. Kay ang Diyos hindi gid magpabaya sa aton. Amen. Ang Diyos nagatag sa aton mga kauturan sa mensahe last month nga may ara nga mga pag-ilinaway. So nakita naton ang paguring-huring kag pag-ilinaway sa mga nasyon. Biskan pa hindi lamang sa mga nasyon, biskan pa sa mga paggobyerno. Subong mga kauturan, the Lord God gave us also this prophecy about the famine. Last week, if you remember, my testimony about my friends, hallelujah, ang ako nga abyan dito sa Japan. Kag sa iban nga bahin dito sa Japan, mga kauturan, ang bugas nagabili sa $180 isa kasako. Buot silingon ang isa kasako mga bugas, nagabili siya sang 8,000 plus peso. Hallelujah. Kag sa isa katawo, according sa alagad sang Diyos, sa isa katawo dito sa Japan, sa ila mismo nga lugar sa Hiroshima, ginapanugutan lang nga makabakal ang isa katawo sa isa kasako nga bugas sa isa langgid kabulan. Hallelujah. Sa 8,000 plus ang bili. Kung ibutang naton sa aton nga equivalent sang aton nga kwarta sa peso.
Pero ang Diyos naghambal sa aton, nga kita nga mga anak sa Ginoo, ang Diyos hindi gid magpabaya. Kay kung ikaw kag ako ara kay Kristo, ikaw nagbag-o na. Kung ikaw kag ako ara kay Kristo, bisan pa may pagbag-o sa kalibutan, pero ang pagpalangga sang Diyos sa imo wala gid nagabag-o. Amen. Pero ang Diyos nagahamba sa tagsa-tagsa sa aton nga dapat ikaw kag ako magabag-o. Kaya ang aton pagpangabuhi hindi magabag-o kun hindi magbag-o ang aton kabuhi. Mabag-o anay ang aton pamatasan, bag-o magbag-o ang aton pagpangabuhi. Kay indi luyag ang Diyos nga ini nga pagpakamaayo magadala ka magatulod sa aton sa disgrasya, kundi ini nga pagpakamaayo magatulod ka magadala sa aton sa paghimaya sa iya. Amen. Himayaon ang buhi nga Dios. Hallelujah. Ang iba nga mga punto, mga kauturan, wala nasulat diri sa PowerPoint. Kaya ginapangabay ko ang tanan sa pagpamati, sa pagsulat, kag sa pagbukas sa inyong mga Biblia. Ang Diyos nagahatag subong sa aton sa mensahe which is entitled New. Hambaladang umatupad, bag-o na subong utod. Hallelujah. Bag-o na subong utod. Hallelujah. Ano bala ang mga bag-o nga gusto sang Dios nga mabalaan naton? Kaya naghambal ang Ginoo nga bisan sino nga ara sa kay Kristo, bag-o na nga tawo. Kay tungod bag-o ka na nga tawo, ano bala ang mga pagbag-o nga dapat makita sa imo? Mga kauturan, hamba sa pulong sa Ginoo, kita hindi na nagapanag-iya sang aton kaugalingon, apang kita ginapanag-iyahan na sang Ginoo. Kita ginapanag-iyahan na ni Kristo Jesus. So ang una mga kauturan, una nga punto, sa tig-ulo nga ginhatag sang Dios sa aton, which is entitled New, o kon pagbag-o, the Lord God wanted us to understand that each one of us people of God, may ginauyatan kita, may ginabitbit kita, may ginabear kita, which is a new name, bag-o nga ngalan. Ang iba nga makatawan, makauturan, nagakahadlok sila sa pagpabautiso. O kung ginatawag nato nga water baptism, kay abin nila kung magpa-water baptize ikaw, mabag-o ang imo ngalan. Makadto ka dito sa may PSA ka magpa-change ang imo nga identity. Nga bag-o na ang imo ngalan. Sa kamatuoran mga kauturan, when you will say that born again, it is not people of God. Wala ikaw gina-required to change your name, but to change people of God the way as you are. Amen. Bag-uhon ikaw as ikaw. Nga hindi na ikaw nga silyanit, nga matamad, ikaw nga silyanit, nga sang una nga palaaway, ikaw nga silyanit, nga palamuyayaw, ikaw nga silyanit. Hallelujah. Thank you Lord nga suplada, kundi subong kaging bag-o ka na, ikaw na silyanit nga anak sang Diyos. Kung naghambal ikaw nga ikaw anak sang Diyos, dapat ang Diyos masapwan, kag magmanipisto, kag magmakita, kag madayaw sa imo kabuhi, kag pagpangabuhi. Hindi pwede nga nagbag-o ang kabuhi mo nga wala sang pagbag-o ang imo pagpangabuhi. Amen. Hallelujah. Kay ang pagbago sa pagpangabuhi nagarepresentar kang nagadefine sang pagbago sa imo kabuhi. Praise God. Amen. Praise the Lord. A new name. You are now a bearer of new name. Praise the name of Jesus Christ. Tatlo mga kauturan kapi kay kadamo sa ngalan sang Dios. Pero gusto sang Ginoo nga kita magabear, kita mga hakos, kita magapakilala sang sining ngalan ni Kristo Jesus. Number 1, you are a bearer of this first letter P. You are a bearer of this name, Great Provider. Amen. Hallelujah. Provider. You will represent people of God this name, Provider. Buot silingon, hindi ikaw mapatihan, hallelujah, sa imo paghambal nga provider ang Diyos kung wala ya mismo gin-provide ang kinanglanon mo.
Amen. Your experience to Lord Jesus Christ, your experience to the faithfulness of God, your experience to the provisions of the Lord is a strong illustration to your message as you proclaim, as you advertise, as you declare that His name is Jehovah Jireh. He is the God who supply all your needs according to His glorious riches in His name, Christ Jesus. The only thing, people of God, that the Father is requiring to you is to trust Him that He is the God of Philippians 4:19, and you are the bearer of Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs according to His glorious riches in His name, Christ Jesus. Kay ang Diyos nagsugata sang akon bugos nga kinanglanon paagi sa iyang ngalan nga si Kristo Jesus. Kung ang Diyos magsigwata sa kinanglanon mo, hindi yan lang kapagtagaan mga kauturan sang bugas, hatagan niya pa kasudam, hindi lang sudam, tagaan niya pa ka mga kauturan sang imo panamis, hindi lang panamis, kitagaan niya pa ka para makatigab ka. That's how the Lord God provides. And who will represent that name? The angels. Who will represent that name? Hallelujah. Rabagaya sikata. Ang mga espiritu? Hindi. The one that will represent that name, ikaw kag ako. So hindi pwede nga hindi sang Diyos pagsugataon ang imo kinanglanon, kay nagasalig ikaw sa iya, kay kung hindi ya ina masugata, buot silingon ang pulong hindi isakto. Kag naghambal ang Diyos, hindi nyo ako paglango-languha. I am not a joke God. Do not mock the Lord. Hambal ni Lord, kung ano ang ginpromesa sang Diyos, tumano niya. Amen. So church, you will represent that name. Amuna klase ng ngalan ang imo representar. God provides. The number two, people of God is peace. Buod silingon, ikaw kag ako, hindi hari ng sablay. Amen. Buod silingon, the letter P, the second letter P, you will represent that name peace. If you are a bearer of peace, it means you are a peacemaker, not war maker. My God. Hambaladang tupad mo palangga. Umpisa subong. Hindi mo na ako makita sa Facebook nga nagapangdumog. Hallelujah. Praise God. Wala sang anak sang Diyos nga palaaway. Amen. Ang aton lagi diya ginaaway panulay. Ang tawo hindi panulay. Ang tawo palangga sang Dios. Amo inang hambal sa Ginoo. Ang imo pakipag-away hindi flesh and blood. Wala ikaw nakipag-away sa flesh and blood, kundi nakipag-away ikaw sa espiritu nga hindi makita. Gani hambaladang tupad mo, utod, hindi ako pag-awaya, kay hindi ako panulay, hindi ka man panulay. Pues, kung sige mo ko kaaway, base ikaw. Letter P, panulay. Hallelujah. Utos sa Ginoo, wala sang anak sang Diyos nga palaway. Because we are bearing that name, He is the peace. It means, people of the Lord, you are a peacemaker. Bisan diin ikaw magkadto may ara solusyon. Pag makita pa lang nila, halisus si Pastor Romeng, naghipos na sila tanan. Hindi kinahadlok sila, kundi mga kauturan sa ginauyatan ni mo nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nga hindi mahambal sila nga hindi talang niya pagagaron outing ta kay holiday. Hindi talang sa pagagaron kay kung maupo na sa may inaaway naman ta. Kung mag-upo na sa karon mabinaisay naman ta. Kung mag-upo na sa karon ay hindi kita kalabot sa aton kaladtuan niya masumbaganay gid daya. Hallelujah. Utos sa Ginoo. Kabay pa. Nga mabalaan naton kung anong letter P nga updan ta. Hindi letter P nga panulay, kundi ang letter P nga peacemaker. Hambaladang tupad mo utod, ako gintawag sa Ginoo peacemaker, hindi panulay. Hallelujah. Praise God. Amen. Palapakanta si Jesus.
Hallelujah. Nga ang matawag ikaw sa Ginoo nga peacemaker. Tungod mga kauturan sa ara nga heartbeat nga ara sa imo. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Anong haba sa pulong sa Ginoo? Paliw presenta mga anak sa Dios nga ara sa PowerPoint. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, naghambal ang pulong sa Dios. Ay nga ang magkabalaka ka. Why you are so anxious? Hallelujah. Nga ang nagakabalaka ikaw. Why worried about anything? Hamba sa Ginoo, in everything, sa tanang nga sirkumstansya, sa tanang nga sitwasyon, magpangamuyo ka. Ipresentar ang tanan ni mga kinanglanon sa Ginoo nga may pagpasalamat sa imo tagipusoon. Magpadayon ka sa pagpresentar sini. Kay hambasang Dios, kay ang kalinong sang Dios nga naga-assure sa imo tagipusoon, hallelujah, magahatag sa imo sang paghangop. Kay hambasa Ginoo, bisan ano pa nga kabudlayan, kag bisan ano pa nga himuon sang panulay, that peace will guard you over your heart and your mind in Christ Jesus, and that peace is yours. Amen. Amen. Hallelujah. O buod silingon mga kauturan, ang tawo nga may ara paghidait, tawo nga may pagsalig sa Dios. Ang tawo nga may paghidait, wala nagapanumdum kung ano ang yasud anon sa buwas, sa dason nga buwas, sa masunod nga buwas. Kay nabalaan niya, ang first letter P is the provision, ang second letter P is paghidait. Hallelujah. Thank you, Lord. The last people of God, letter P, nga gusto sang Diyos nga i-represent naton is the presence of God. Why we can represent the presence of the Lord? Tungod naghambal ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Nga wala bala ikaw nakahibalo nga ikaw amo ang templo sang balaan nga espiritu. Hallelujah. Don't you know this, that you are the temple of the Holy Spirit? Kaya kung ikaw ang templo sa balaan nga espiritu, bisan diin ikaw magkadto, ang balaan nga espiritu magaupod sa imo. Amen. Kung ang balaan nga espiritu magaupod sa imo, then you are a bearer of His presence. If you are a bearer of God's presence, then you will be also a bearer of good news. Amen, friend. You are a bearer of a good news. Thank you, Lord. Kadto ka bala sa doktor nga wala Diyos. Kaya ang balo niya kadayon na siguro mapatay ka na ni Ses. Ate, ano ginabatsyag mo? Ay, ate, apektuhan na gini. Gamay na lang, apektuhan ng tinain mo. Kadto ka sa isa ka doktor nga may Diyos. Kaya ang balo niya ka, ay okay lang ni okay, mayo ni wala na piktuhan ang imo nga kidney. Okay ni. Mga muyo kita. Amen. Mga muyo kita. Kay ang tawo mga kauturan nga nagahakos kag nagadala sa presensya sa Ginoo, bisan diin siya magkadto may solusyon. Bisan diin siya magkadto may provision. Bisan diin siya magkadto may kalinong. Bisan diin siya magkadto may ara nga kalipay. Bisan diin siya magkadto may ara nga katawhay. Kay kun diin ang presensya sa Ginoo ang panulay nga palagyo. Amen. Kay kung diin ang presensya sa Ginoo, when the presence of the Lord is present, the enemies are absent. Amen. Kung ang presensya sang Diyos present sa imo nga balay, wala sang tamawo, wala sang maranhig, wala sang white lady, black lady, violet lady, blue lady, red lady. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa sulod sang imo nga balay, the only lady nga ara sa balay mo is ikaw. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Gani ang balay nga ginhatag sang Diyos, upod ang presensya sang Diyos. Gani ang balay nga ginhatag sang Diyos, ginprotektahan sang Diyos. Kag ang balay nga gindidikit sa Diyos, ang panulay wala didto. Gani hindi pagdeklarar ang panulay sa imo balay. Amen. Ideklarar ang Ginoo. Although when you are a bearer of God's presence, who among you in this chamber, the sanctuary of the Lord experience, malakat ka sa mall, dugay-dugay, damo-damo na to dito, nagaano, gasunod sa buli mo, kay sila man nagaano, sila man naga-shopping. Kadto ikaw sa isa ka kalanaan.
Hallelujah. Dugay-dugay damo nagasulod. Kaya nga hindi kaya kuring. Hambala ang tupad mo, utod hindi kuya kuring. Nga nagapamaypay. Amen. The presence of the Lord shining on you, that even transcends people of God. Bisan pa nagalabay, kag nagaguwa sa sinangamol, kag nagadala sa mga katawhan. Bisan pa ang inangamol, mga kauturan, mahambal ka, wala ginapanagiyahan sang hindi anak sang Diyos. Kay kumo ang anak sang Diyos at to dito at to ngamol ginpakamaayo. Hallelujah. Kay kung diin ang anak sang Diyos nagatindog, upod niya ang Diyos. Kung sa diin ang anak sang Diyos nagapungko, upod niya ang Diyos. Kung sa diin ang anak sang Diyos nagahigda, upod niya ang Diyos. Gani kung sa diin nagapungko ang anak sang Diyos, kung sa diin nagatindog ang anak sang Diyos, kung sa diin nagahigda ang anak sang Diyos, ina nga lugar ginpakamaayo sang Diyos. Gani wala sang anak sang Diyos sa sina nga lugar nga hindi pagibayaw sang Diyos. Kay hambas sa Ginoo sa sina nga lugar, you are not a tail but a head. You are not beneath. You are not on the bottom. You are always on the top. Kaya tungod wala sang anak sang Diyos nga hindi pag-ibayaw sang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Another one, people of God. Not only you are a bearer of new name. The first letter P, what that name? Provider. The second letter P is the what? Peace. You are a peacemaker. The third letter P is the presence of the Lord. Number 2, new people of God. Thank you, Lord Jesus. Rabagaya sikata. The Lord God wanted you to understand that when you are in the Lord, bago nga tinugas ang Diyos, may araw ka nga bago nga enthusiasmo. The Lord God is not contented to give you a new strength, but He gave you a new enthusiasm. It means, people of God, He will give you a new motivations. He will give you a new inspirations. He is not contented with the strength alone. Girl Scout, Boy Scout. Di ba lagi nang bakit? Okay, kanta ta. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Dasiga. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Biskan nagapulit la ka lang, kagiho yung lawas, buhi mo. Amen. That even your body, people of God, speak about the strength. Speak about, people of God, the greatness of the Lord. Tungod wala sang Diyos, sang anak sang Diyos, nga patay ka nagaparumatay. Ang tanan nga anak sang Diyos, buhi nga nagakabuhi, nga nagapresentar sa Diyos. Gani kung ikaw nagapresentar sa Ginoo, you are a bearer of that new. And what is that new? Not only, people of God, a new name, provider, new name, people of God, the process, new name, the peacemaker, but you are a bearer of that new enthusiasm. Bisan diin ka makadto, biskan itikwang ka pa sa kalibutan, matindog ka, tungod ang nagamotivate sa imo, ang nagapabakod sa imo, ang nagahatag sa imo sa inspirasyon, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Hallelujah. Don't you know this, people of God? Nga kung tumbahon ka sang tao, ilapakon ka sang tao, but if you will make that situation as an inspiration to rise up, hallelujah, you may able to see yourself no longer at the bottom, but you may able to see yourself standing at the pedestal of your success, that glorifying the Lord and declaring, I am now embracing the new strength that comes from my Father. Oh, Jesus. 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 Ang pulong sang Diyos naghangkat man sa aton. Sining enthusiasmo. Lain ang enthusiasmo sa nagahatag, kag lain ang enthusiasmo sang nagabaton. So makasiling na amen. Amen. Kay kung ikaw nagahatag, grabe ang enthusiasmo. Amen. Kung ikaw nagabaton, kung isa reklamo ka pa. Amen. Di ba la? Gareklamo ka pa. Utod, ang tawo nga ginahatagan nga reklamador, hindi anak sang Diyos. Kaya ang anak sang Diyos may pagkontinto kagalipay. Kaya hambal sang Ginoo, bisan sa gamay nga butang, kung ikaw
Hallelujah, mapasinalamaton sa pagbaton sini. Itugyan ko sa imo ang dalagko nga butang. Amen. Amen. Thank you, Lord. Gintagaan ka sa Ginoo. Sa klase namon kagapon sa Acts. Hallelujah. 28 lang tani ka biste. 7 ka pang tulog, 7 ka pang balay, 7 ka pang lakat, kag 7 ka pang simba. Amo lang nataan tinang lanon ta. Amen. Para lain-lain. Para ang imo pang tulog, hindi pag-isimba. Gani ko sa simbahan, nugay ka naitis dire. Kaya hindi ka dire matulog, masimba ka. Amen, amen. Sa simbahan, nugay ka dire ka sleeveless. Kag pagwa sang pusod nimo, kay sa beach lang na iya, sa Boracay lang na iya utod. Hallelujah. Amen. Kung sa simbahan, ihatag ang pinaka-the best Sunday dress nimo sa Ginoo because you are facing the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi paghimuha ang simbahan nga imo nga nga imo nga beach, kag ang imo nga imo nga bed. Kanihang balada sa imo nga tupad, kagwapa si imo. Hallelujah. Praise God. But the Lord God is so faithful. Pila ka bayo ang ginhatag ni Lord. Amen. Sa adlaw-adlaw sa mapag-ilis nagasimba ka. Kaya nga adugay-dugay ka dito kagapili anong suksokon ko subong. Sa pagkadamo sang probisyon sang Ginoo. Gani utod pamangkot, mareklamo ka pa, mamangkot ka pa sa Dios, maulo-untat ka pa sa papangalagdan sa Ginoo, nang imo aparador nagaalawas na, nagapangakig ka pa kay hindi na masara, ang mga karton nagasampaw-sampaw na, kaya ang probisyon sang Dios nagaawas na, mga lagdan ka sa Dios, hindi ka pa, gitawag ka sang Ginoo nga mga lagdan sa iya, mareklamo ka pa, pero kung tigian na makauturan kag kanon sa mga balabaw, ay ambot. Siling ni Lord, I will rebuke the devourer. Ang tawo nga matutom sa pagpangalagdan sang Dios, tanan nga ginhatag sa Ginoo sa iya, ginaprotektahan niya. Hallelujah, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Last people of God, the new words. If you are in Christ, ang bisan sino nga ara sa kay Kristo, bag-o na nga tawo. Bag-o na nga ngalan nga iya ginabear. Ano nga ngalan? The name of Jesus. The new name, the provider, the peacemaker, the presence of the Lord. Ang ikaduwa, the new what? The new enthusiasm, the new strength, the new inspiration, the new motivation. Amen. You are motivated people of God to give. Ang ikatatlo nga gusto matabo sa Ginoo is the new words. Bag-o nga mga pululungon. Ang Proverbs mga kauturan nagsiling. Hallelujah. Siling sang Proverbs chapter 18 verse 21. Siling niya, ang kamatayon kag ang kabuhi. Hallelujah. Death and life is in the power of the tongue. Hallelujah. Ang kabuhi kag ang kamatayon ara. Hallelujah. Ang baba naton may gahom sa paghatag sang kabuhi kag sa paghatag sa kamatayon. Gani hambas ang Proverbs, kung anong ginadeklarar mo, anihon mo. Gani kung ako, ikaw, deklarar naton ang tatlo kape. God, you are my great provider. God, you are my peace. God, you are my presence. Wherever I go, upod ta ka. Biskan din ko makadto, upod ta ka. Wala sa mag-away sa akon. Kung awayon ko nila, apinan mo ko. Magapadayon ko sa pagpangalagdan sa imo. That's a new word of a new creator. Amen. Gani naghambal ang pulong sang Diyos. Hallelujah. Halungan naton ang mga gwa sa aton baba. When it comes to the provision on the 5 days, Genesis chapter 1, hallelujah, ang Diyos gintugan niya ang tanan nato nga pagkinanglanon, paagi lang gid sa iya mga pululungon. Let there be lights and there was light. Let there be tree. Let there be what? Let there be cattle. Let there be fishes. The trees have to bear fruit. And 5 days alone, He perfectly people of God and completely created all of our needs and wants. On the 6th day, He created us. But the story of Moses in Exodus, the story of Moses, on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th day, the Lord God opened heaven and poured out the blessings. On the 6th day is a double blessings. Because on the 7th day is a day of the Lord. Wala sa may mag-ubra,
tanan dapat nagasimba. Palakpaki ang Ginoo. Kay ari ka dire. Amen. The double portion kagapon pa. Amo nang habalong Moses nga wala ka kagapo, kala ka nakasimba, kay nagpangita ko sang kinawala. Utod, hindi mo makita ang imo kinawala sa Domingo, dapat sa Sabado pa lang pangitaan na. Kay ang pagpakita sang Diyos sa imo sa Sabado, hindi lang ang imo nga kinanglanon, kundi papati ang imo ginahandom. It's a double portion. It's a double portion. When it comes to your healing, like the story, people of God, of this centurion, and Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Anong hambal sa sininga centurion? Siya Ginoo, Hesus Kristo, Rabbi, teacher, ang akon nga isa ka soldier nagamasakit, kamapatay na. Ang ba ni Jesus sa iya, magaupod ako sa imo mismo nga balay. But you know the answer of the centurion is, Ginoo, hindi ako tako sa pagbaton sa imo sa akon balay, kag sa akon panimalay. Hindi ako takos, pero ihamba lang gid ang mga pulong, kay ang akon nga sulugoon magaayo na. Only say a word, and my servant will receive a healing. Today, people of God, this is the message of the Lord to each one of us. Let us keep on believing that the Lord God will do something greater beyond of our expectation. That we can say, God, say a word, and the word that the Lord God will say to you, declare it. Today is my new day. Today I will bear a new name. The provider, the great I am. Hallelujah, my El Shaddai, my Jehovah God, my Jehovah Nisi, my Emmanuel. He is my peace. He is the Shalom. He gives me not only the riches, He gives me the wealth. He gives me His presence. Today is a day of my final declaration that God is my peace that passes through beyond human understanding. No matter what will happen, I will rise up and I will declare hallelujah. And I will declare and raise it hallelujah. For the Lord God is with me. And because God is with me, who can be against me? For no one can destroy, no one can bring defeat, no one can thwart, no one can destroy the one who trusts the Lord, the new one, the reborn one, the born again Christian who is bearing the name of Jesus. Shall we all rise? Just lift up your hands to God. Jesus. In the presence of my enemies, Yes. I'll raise a hallelujah. Come on, just lift up your hands and say, God, and raise hallelujah. Louder than the unbelief, I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.
raise your hand. Gonna hear my praise. Shout to the enemy that you are victorious. From the You are a bearer of that new name. Provider. Peace. The presence of God is in you. No one can defeat you, church. No one can defeat you. Declare your victory. Sing your victory. Louder and louder. Louder and louder. Louder and louder. Jesus. Jesus. Death is defeated. The King is alive. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of Jesus. Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. The Lord God is fighting for you. Your weapon is song. Your weapon is worship. Your weapon is silence. So the Lord God is saying to each one of us, when the storm comes, sleep. Rest in the presence of God. Come on, just lift up your hands. Come on, come on. Oh, see your victory. See your victory. Lantawa ang kadalagan. Oh, Jesus. 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 Naog ka na. Kitaog sa Diyos sa dalan. He conquers all. You are more than conqueror in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us lift up the bread and the cup before the presence of God. This bread and this cup, people of God, is a strong, hallelujah, is a strong picture to define the word victory. Because at the cross, the Lord God says, it is done. It is finished. Let us ask God for forgiveness and let us release also forgiveness sa tanan nga man nakasala sa aton. Ginoo, kapalapit kami sa imong tronong bugay. Nga may pagpabuos sa amon kaugalingon. Nagapangayo kami sa pagpatawad sa amon mga sala, kag ginapatawad man among tanan nga man nakasala sa amon. Salamat Ginoo sa iyong tinapay kag kupang nga nagasimbolo Ginoo lugar sa imong lawas kag sang imong dugo. Nga makadeklarar kami subong in the name of Jesus, we are more than conqueror. The Lord Jesus in the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner after supper, he took the cup saying, this cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until it comes. Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts.
let's lift up our tithes and offering to the Lord. Nagasimbuluin ni Ginoo sang amon pag-obey sa imo. Tungod Ginoo, nagakalipay kami sa pagtuman sa imo mga manto. And nagambal ka Ginoo in the book of Malachi that we will give what belongs to you. The 10th Ginoo belongs to you. So God, we pray that you will bless your people, O Lord. That you will create a story, O God, of victory. Salamat that you are the great provider. Ginoo, nagapasalamat man kami nga dalon mo kami sa amon balay, Ginoo, safe and sound. Salamat sa pag-ayo mo sa mga nagabalatian. Salamat sa kadalagan. The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up His countenance upon you and give you peace. To you be all the praises, glory, honor, thanksgiving. In Jesus' name, everyone will shout, Amen. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Praise God. God bless people of the Lord. Sa ating mga announcement, 1,000 families worshiping Jesus before 2013. Magapadayon kita. Ang mga apelyido nga nag-umpisa sa A asa sa letter F, please ka dito sa may dito sa may entrance, may photoshoot kita dito. Kag palihog lang, hindi ka mo magpa-picture sa impyerno. Sa langit kita tanan magpa-picture. Kag sa maabot nga Domingo, ang apelyido nga nag-umpisa sa letter G kag sa letter K. This coming April, mga kauturan, isa lagi ang aton panimbahon tungo magaselebrar kita sang Paskwa. Passover Sunday. Please bring a pink finger food agod nga salusaluhan naton. Mag-aumpisa naman kita sa aton nga Jesus Movement prayer line sa maabot man nga April 20. Kag gina-encourage sa tanan nga Josiah's family to join mga kauturan. Wala kita sa panimbahon sa gabi sa amuna nga tinion. Tanan kita magakadto sa sagwa to pray for the city and for the nation. Halin alas 4, alas 6 sang gabi. Ang tanan nga gusto magaupod, mga kauturan, magasukso kita sa puti nga bayo. Hallelujah, nga wala lang gid sa ngalan, hindi para ya sa mga politiko, para iniyas sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Mga kauturan, ang Balm of Gilead Ministry may ara kay mga consultation sa dalom upod sa aton pinalangga nga Dr. Abems. Praise the Lord. Lost and found, kung ara may nadula nga tumbler, umbrella, please pangitaan lang si Pastor Roger. God bless ki sa tanan, kag hindi kin magalipat every Friday. May ara kita diri nga prayer soaking, experiensyahan naton ang pagpanandog sa Ginoo. Thank you. God bless. We love you. See you this coming Sunday and see you this coming Friday also. My